Poštovani gledatelji Večernjaka, dobar vam večer iz Dohe sa stadiona Al Janoub. Kao što čujete, ovdje odzvanjaju čavoglave Thompsonove, ovdje se slavi plasman Hrvatske u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Ovdje se slavi pobjeda nad Japanom u dramatičnom izvođenju 11-teraca. Vidite, ovdje još uvijek ima hrvatskih navijača. Slave naši navijači. Još jedan povijesni uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije. Razgovarat ćemo s jednom navijačicom. Dobra večer, predstavite se, molim vas, uživo ste na Facebooku Večernjeg lista. Znači, toliko sam te izbjegavala, 2-3 puta, jel tako? Mislim da je vrijeme da... Da mi kažete nešto. Da ti kažem, reci. Vi ste, otkud ste? Ja sam Ana iz Gospića. Iz Gospića? Da. Strastvena ste navijačica, viđao sam vas već po gradu, sve ste utakmice do sada gledali. Da. I sad ćemo produžiti naš boravak ovdje, šta možemo, nema druge, jel? Jeste bili u velikom stresu večeras? Da. Da. Iskreno da, onako, bilo je toliko neizvjesno. Šta vas je najviše oduševilo u našoj igri danas? Pobjeda, naravno. A igra, kakva je bila igra? Pa bila je okej, nije sad toliko napredno, nije kao ono, ali je bilo okej. Dobro. I to je to. Kakva su daljnja očekivanja? Idemo do kraja? Ma idemo do kraja, sad kad smo prošli ovo, to je to, idemo kraja. Večeras idemo feštati i to je to. Gdje će biti fešta? Idemo u Hilton. Tamo onaj bar, znaš, ono, tako da bude... Sretno, sve najbolje. Mogu od vas čuti par rečenica. Vaši dojmovi? Presretna, u šoku još uvijek, srce mi odpada. Jako ste se živcirali, jel tako? Jesmo, baš je teško. Recite, da li vas ove utakmice koje naša reprezentacija igra podsjećaju na one iz Rusije? Ima tu nekih sličnosti? A gledajte, jednako gubimo živce, jednako nam je teško, jednako volimo teški uživamo u njihovoj igri, evo. Da. Priželjkujete li Brazil u četvrtfinalu? Da, ali ne bi mi se čudo da bude Južna Koreja. Hvala vam lijepo, sve najbolje. Ovako, naši navijači se polako razilaze. Ovdje iza je stadion Al Janoub na kojem su se naši reprezentativci proslavili u epskoj i iscrpljujućoj bitci sa Japancima u osmini finala. Zaustavit ćemo još neke navijače. Dobro večer. Uživo ste na Facebooku Večernjeg lista. Poštovanje, od kuda ste? Iz Zagreba. Kako ste proživjeli ovu tešku utakmicu? Dramu? Navikli već je. Već ste navikli od tamo? Da, tako je. Jeste bili samo put, onak, kad je bilo prije 4 godine. Jeste bili sigurni da ćemo proći kad su došli penali? Ne. Koliko vjerujete našim momcima da mogu još dalje? Moguće, svašta moguće. Jeste primijetili da smo dobili Japance bez Modrića, Perišića i Kovačića u završnici utakmice? To je na kraju, da. Ali dobro, na početku je bilo dobro ipak s njima. Sigurnost, sve. Dobro. Hvala vam lijepo, sve najbolje. Živjeli. Lovimo za ostale hrvatske navijače koji se još su okupljeni ovdje oko zvučnika gdje se čuje Thompson. Navijači se polako razilaze, idu prema gradu. Ovaj stadion je 25 km udaljen od Dohe, tu sad čekaju autobusi koji voze navijače do metroa, a onda metroom se nastavlja do centra grada, gdje će biti nastavljeno slavlje naših navijača nakon pobjede nad Japanom i plasmanom u četvrtfinale. Sigurno će se negdje gledati i utakmice Brazila. Probat ćemo razgovarati s još nekim našim navijačima, da čujemo njihove prve reakcije nakon pobjede nad Japanom. Dobra večer, mogu vas zaustaviti. Uživo ste na Facebooku Večernjeg lista. Poštovanje, od kuda ste? Da, inače smo iz Orjovca, a živimo u Beču. Kako se zovete? Glavić.
A vi ste? Jozo. Mirjana. Mirjana, je vam bilo teško pratiti ovu dramu protiv Japana? Jako mi je bilo teško jer sam se nadala da ćemo biti puno jači. Mislim, jesmo jaki, stvarno, danas je jako teško išlo. Japanci su jako brzi. malo lakše. Da. Da smo se malo lakše. Pa jesmo, da. Ko vam je najviše kidao živce danas? Od igrača. Cijeli tim, pardon. Najbolje je bio se Livaković. rasikirala sve bez Držali su nas u neizvjesnosti. Da. Bilo je jako teško. I imali smo neke šanse i onda to smo propustili. Mislim, Japanci su dobro igrali, dodavali su super i branili su dosta dobro, tako da je sve teže. Što mislite koliko daleko može proći Hrvatska u svjetskom prvenstvu? Hrvatska može doći isto kao i Rusi, skroz do kraja, ali naši dečki moraju da daju gas, moraju da brzi tempo uključe. Moramo biti još malo bolji. Da, brzi tempo moramo. Ne mislite li možda da će biti umorni sada u četvrtfinalu? Nakon ovakve utakmice? Pa to su mladi dečki, začek bi bili umorni. Dobro, vaša prognoza znači Hrvatska je u finalu? Možemo do kraja. Uz malo sreće, to i večeras. Hvala vam lijepo. Bog, doviđenja. Sve najbolje. Evo s ovim optimističnim porukama završit ćemo ovo javljanje sa stadiona Al Džanuba, evo završnog kadra ovoga velepnog stadiona. A sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati 9. prosinca na stadionu Education City, nedaleko od ovoga stadiona. Prvi put Hrvatska će strčati na tom stadionu, a suparnika još čekamo. A sada dok iščekujemo tko će nam biti suparnik, možemo svi zajedno proslaviti još jednu veliku pobjedu Hrvatske. Svako dobro i lijepi pozdrav iz Dohe, doviđenja.